sonları sağalıbın. Ýa-myň 16 günür ulus bahalygyň ebäýnen tolaraçy Semyon Semyonovich Potapov, Sosialny politika upravleniýetiň sylaýaçysy Irina Gorovna Nazarova jeginiň çeçetiniň uluska ıdykdyna ýaly, oğlaryň ýetige ogluçy stigilerде, mä halysylygyň sosialny ekonomiska segmentir tuskulatyryň killerpek 6 ýyl birge olarak Elena Gorovna ona Nikolay Ivanovich Sharinary brilliantly sebäpleriniň ägdilen turan ıdykal başotyň kinigeterki bitlerin toğudur sorugu tuttardylar. Mana tahanan Elena Gorovnaga örsyl ötö sovastaqtyk öýregeriýe getirýärlerden sanalan Zavklad развития образования Мегана Кангаласкова улуса ден белени tuttardylar. Onu teňe Elena Gorovna ona Nikolay Ivanovich Sharinlar kere beli günleriniň olukta jagykda bahalyga Василий Николаевич Стручков, ветераннер себеттерин председателе Иван Ипатьевич Ермолаев, осколага үйрөппүт оолора тыгынчы 970 нагысыллаа вургуга, онна Павел Петрович Шарин тиен агардалардылар. Иван Михайлович Романов атынан орто школа сонуннара. Манчары олары Чепчика атлетика үйренәчләр комплексны спартакиадаларга балтыра тыгынча 10-3 метр сүйрүгө Романова Олеся бастыкы месте, 600 метр сүйрүгө Потапова Саргы үрүс месте болдулар. Осколага пионери сүй сылын белетәтлер. Манна ыңыргыда кылдыктар Российская Федерация үйрәгәзин тойгуна өрсул пионер баһатайнын ләбит ветеран педагог Яковлева Мадина Васильевна. Саха Республикатын үйрәгәлетин тойгуна, Саха тылынына литературатын учутала Таралукина Диана Горовна, Юрий Гагарин атынан дружина председателе Андросова Раиса Пантелеймоновна кәлән пионер сағаны кемнәрен үйрәнәтчеләргә кепсәтләр. Оғылар урку пионерскай ойнылар ойнатылар, үйрән көтен тарғастылар. Оғы техническай жоғын сайнары кейінің сонынлары. Ýa-myň 10 günler ogo технический жоғын сайнары кейinin тирейитинен үгеске көбулы бүт безопасный колесо күрәгы болан асты. Улус төт үйран кығалары кыттыынылдылар. Күрәк кыланы судьяларынан госавтоинспекция сотрудниктары үлеләтілер. Улус жағалтатын атыттан Свиновоев Мирон Анатольевич, Куркутов Георгий Сергеевич, ГИБДД начальнигин эбәйнен толорачы Владимиров Захар Петрович әгәрді тыл әттілер. Эрисида күрөктөмүгүнөн бастыгы мессини төмүлү, 2 мессини аллара бесте, 3 мессини биге олорбут тех центр командада тагыстылар. Бары кыттылактар сыналар билистери тутан үйөрдүлөр, көттүлөр. Кыйла команда улус тегин эхилги сылга республикага күмүскөга. Мичел Оуянын сонунлары. Улустагы Светофорова наука күрәккә Попова Олеся 2 степенна дипломат, Огонёрова Эвелина бастыгы степенна дипломат, сылаячылар Сергучева Марьяна Владимировна, Григорьева Сардана Викторовна. Дмитриев Егор 3 степенна лауреат, Лазарев Лёня бастыгы степенна лауреат, сылаячы Холмогорова Марфа Константиновна, Капырин Аял бастыгы степенна дипломат, Максимова Нина 2 степенна лауреат, сылаячы Ольсова Татьяна Горовна, Пермакова Мия, Говоров Алёша 2 степенна лауреаттарынан болдулар. Уян итәчиләргә республикадагы «Здоровый ребенок, здоровое будущее» методическая разработка күрәгәр Шарина Мария Алексеевна 3 степенна лауреат, Верховцева Айталина Николаевна, Пермакова Рада Николаевна, Ольсова Татьяна Горовна 3 степенна дипломантларынан болдулар. Республикадагы окно в науку научно-исследовательской агыгы Егорова Дарина бастыгы степенна дипломат, сылаячы Сергучева Марьяна Владимировна, Яковлева Коричайна 3 степенна дипломат, Попова Айсена кескилля кыттачы аналар, сылаячы Шарина Мария Алексеевна. Улустагы Рика Лена Ойню күрәккә Огонёрова Эвелина, Лазарев Лёня 2 степенна, Егорова Дарина 3 степенна дипломнарынан наградаланылар. Агас дистанционный творческой победный май фестиваль конкурска улахан бөлөгөөлөрө дипломат лауреат болулар. Сылаячы Холмогорова Марфа Константиновна, Ольсова Татьяна Егоровна. Элбе кайскала культура кейин соннары. Гымыйын 13 күнүгөр нехеле кейинен сылын аксынытылдар. Мен тереттем, мен кен туттум ден эдер специалисттер күрәктері быйыл 14 түгілен ұтылына. Күрәкқа барыта 4 кыттачы 5 түмнақтары астауына тыңағанақ кирситімігінен олықтау жалықта атыттан Ульяна Соловьева кыттан Мәкчерге мейі, Төхтүрдәғы Оғыз Кустова сколадыттан Елизавета Маркова Талбат алан, олық жаға коммунальны қайыстыбыттан Николай Дмитриев кыйығы жылур, онна профессор Иван Михайлович Романов атының орто сколаттан нұрчытылын онна литературатын учутала Иван Гурьев кыттан бастың специалист 2 тыгынча сүйдбекке аты сүкті.
19 күнөр анды тута музейдер күннергеранан музейга нихилистиве ие автономия сүз биге турукта же керген сылдаргаранан терехин болан асты. Келбит ылжыттарга музей, культура кийне, библиотека үлэхеттері олықтақ автордыр қоғанарын автылар маны теңе оғыз курстува сколатын фольклор кылаан сылаячыда Анна Максимова Комуска жүхүйютінен, Полина Дмитриева, Владимир Неустроев ылбағай ырғаларынан кергеттілер. Бүгін нәхилекбит ағыз герой иелергер онна икки ияға үддікі мақта бәле хайкаларгаранан музей үләттері ұстапқа тұрылдылар. Нәхилек туынан видеоматериалдары көрдірділер. Елена Вановнаға истеннен кенеттенен еманлық истенерігер деген бірақтайыр дүлі. Бұл манда сапқын ұлар, оны манда индаған айнар генус. Ыамайын сүйбе бир күнә Саха Республикатер ыры күннен билдерилди. Ол чертидинен тохтурдаа культура кийне нихилек олохтоохтор коруна ылжыттаргаранан ағас қаллаананын ыры олох аркыга эгерде кенсери белахумна. Бу кийени керер ыларынан кергеттилер нихилекбит ыры аячылары, ыры куттаа жоно бастын ырыаттара. Кенсери кыынаа тоголунан кергетте билемнээде культура кийнин музыканы Владимир Неустроев. Библиотека сонуннары. Быйылгы бәлие даталарганан гымыйын 6 күнүттен сагалан нехилек музейя онда библиотеката кыттыган мы из СССР ден Советский Союз кеминага маллары көрдөрөр выставка терилдилер. Выставкага нехилек олуктоохтортон опсая сүйбе кии кыттыынылан СССР кеминага таңас сап, ихит комос, туттар мал салагалан жон жөлүгер тахардылар. Опсая барыта сүйбе 5 экспонат комулан турорулуна. Выставка 10 күн ұстата библиотека жетеге тұрорылын 6-15 нелек олықтаға кәлін кәріксен көрділер ехеттілер. Түмікке тәрәйін сабылдыдыр, күттігі жоңы туғы сұрып тұттарылынна. Онна түмікке білдері. Саха Республикатер иесіла білдері дебітінен онна оғы күміскелін күнігерана, тоқтұрдағы культура кейіне 5 үйін 3 күнігер ебінен бірге ден нәхеле кейінен ұтылыр, үрі көрар, күттігінылар күтер ұңырар. Күрек ирдебелинен о хеттетигет ери саста ого иетнен ылдыктак кыттачылардын бир ыры ирденер ыры темета көмүл ылдыктарын инине бэйнерин билихиннерелере ирденер. Онон ыры кутта же кергени токтурдаа культура кийне ыры төгүлгетер кыттарга өңөрөр. Манан сонуннары түмүктүүн чеген болун келер бериге көрсөккө дейин.